ole chu tia kan soi awang chuan minung pathum in thurual minung pakhat ngot lo deuh hi an omani ti thurin a ring tu te chu Bible tho hi a ring an rin na in nga na ve tho an hmana wangin Bible a pathian tongkam emo zol nei tongkam emo atanga pathian chu hi pakhat mai lo deuh ani don hi minung pakhat mai lo deuh ani don hi ti anga alo lan na ang chi reng kha war takin an la chuak thina chung te chu pathian pathum minung pakhat aya atam zia soina ni chung bung le chang te chu la chuakin kan zir chiang don ani ole chik takin kan ngai thanga a soi dan kha tuna hian Trinitarian rin dan kha aron explain don ni aron explain dan zong hi chik takin ka tong kam hi lo ngai thawla a soi dan om zia bera chon Bible chon hetiang hin a soi na Bible soi tum tak ani lo Bible hin ative mai ni hetiang hin a soi tak lo Bible hearing so Bible ina a soi ang hi a soi tum tak ani lo ati na kha ani zel don ani Bible in ziak hi chu a in ziak tak na ma se hei ani tak lo i zong khanaron explain don ani hei hi chu Bible ziak tu te aya rezo ka in chal na ani Bible ziak tu te hen an hre tak lawa hetiang hin an soi mai an soi tum tak ani lo hei hi thil ni dan dik tak ani lo tia Bible ziak tu te aya rezo ka ma ni in chal na ka chu bak ni theidang om lo pakhat na chuan Genesis bung ka chang som ni paruka ti hian kan hua tin pathian in kan an puin keimah ni ang takin mi hring siam ila anni chu te fin re sanga chunga te ran nung le buk vaka kal zong chunga te thu i nei ti rang ti kan hua Genesis bung ka chang som ni paruka hei pathian tong kamania kan an puin keimah ni ang in ang ti tong kam te mangalom an tia pathianin a pathian pui ve tho hne na asoi ni omin soi fi anom thide ni ai hi Bible hin pathian ati takna pathian ani tak lo ti zong khanin aron explain do ni pathian ania chu ba ka vantir ko te an tel ti ka Bible lang to mi lo Bible tel lo chin Bible chun Elohim ate ti aron soi ka ani chunin vantir ko te kha Bible tel lo chin ka aron soi bel to do ni Bible buma saber chapter ma saber verse ma saber line ma saber chuta chuanin pathian ti kha Elohim pathian plural form pakhat ni si pakhat ayatam form kha aron mang dei to ni heta hin chu plural pathian chuan plural Elohim chuan keimah ni angin isiamang ti kha aron soifia dona heta hianin mase Genesis bung ka chang som ni paruka kan an puin keimah ni angin ti asoi tu pathian kha hanen chiang taila chang som ni pasari kan zuk chiar thlen chuan pathianin ama an puin mi hring asiama ama an puin inani asiam ni ati ta thap mai ni pathianin an puin mi hring an siama an ma ni an pui nge inani an siam ni atilo ni e pathianin atilo ti chu kan pom vek Moses in ati ni pathian trong ka chuak chu nge keimah ni ang takin isiamang uti ka pathian trong ka chuak ani Torah hi Moses zi ani an ti chuti chuan asiam thu chu Moses in ama hriat thiam danin a hring hriat thiam dan a lekha thiam dan Hebrai tong a thiam ngei mang a Hebrai tong chuna ziak ta ni chu pathian in asiam ti in Moses na ziak ani pathian tong kamani to lo hei pathian in ama an puin mi hring asiama ama an pui nge inani asiam ni ati hin asiam tu pathian chu pakhat chau ani zia kha zu confirm ta pakhat chau ani ti kha confirm atia pathian chu pakhat chau ani pathian ani na esena pakhat ani nima sela chu ta chon minung pathuma omani kan ti zok ani chu Ecclesiastes bung som ni pakhat chang khata po iwang lai ni siam tu rero ati kha siam tu kha makers plural form ani chu Hebrai chon asa ti chu plural form siam tu te ti na ang lo ni chu chumi tongkam che chu a confirm nan asa ti che ka Genesis bung kha chang som ni paruka let us make man in our own image keimah ani angin mi hring isiamang ati akan asa tho plural form siam kha mangani chu tho chu sam za som li pakwana chang ni akan kan mu le let Israel be glad in his makers plural form chu Hebrai tonga plural le tho ni Israel chu
asiam an mani siam tu a chon lom ro se ati na kha plural siam tu plural karon mangani chu ani explain dan bera chuanin pathian kha plural amanga siam tu po kha plural mangma se plural ani tak lo bible hian aziak sual ti chu asoi chi lo nine bible hi rin tlak lo a chuani bible hian ati tak na ati tak lo hei asoi dum dik tak ani lo ke hi min ring zawk ro ti na ang tlukani tin ama an puin ti an pui zuk ti hisap trong apis image ania khalak ti jong pon kan sei fiat hayang ani lo le khamini kan pathian in tu nge asiam kan ti chon adama chau asiam ni hen evi siam ala ni velo adama chau asiam chumi adama chumi nung pakhat chau ani ama kha amal ngok ani sia chu asiam tu khalak asiam tu image ani boxi chuan adama hi pakhat mal ngok ani ang chein asiam tu pathian po amal ngok ani ti chu ama an puin asiam ti atang hen achiang khawp mai Genesis bunga chang ni khan enila me chiale mi pa a asiama he created them in male and female and called their names Adams tiani King James kan en chonin me chiale mi pa a asiam kha Adam tin an minga vo sakani chu Adam pakhat kha me chiale mi pa an ni chu Bible in pakhat atile anni ina pakhat anti ain angdon lo khop mai pathian soidana pakhat le anni soidana pakhat in angdon lo ni chu Bible zone te na ti mi pa chu anu le pa chu kalsaranga anu puya vonanga ti chuam ti sa pakhatan lo ni ang ati chu Bible ina pakhat ati ve thung chu ania chu mi pakhat chu Hebrai ni kha tan dia kha plural e kha tani chumi che chu Deuteronomy a lalpa in pathian chu pakhat chau ani atia khanin e kha ta manga kha e khat ka plural ani mei chiale me pa pakhat anlo ni ang khan pathian po hi pakhat ani ve ni pakhat plural ani ti hi Bible ami ni chu ani na explain don chon Bible chon chu tiang chun chuan ziak ma se asoi tum tak ani lo Bible ti tum tak ani lo he hi asoi du dani na soi lo asoi pal ani ti ang zong khan aron explain to ni chu ama ero chu ti lai chuan ama pathian tong kam atangin kan an puin keimah ni angin ti tong kam aman hi chan le wang oma pathian in mi hringa siam lai hian wana amal om lova akiang vela hian van mi pui tam takan omani ti kan hretur ania zopa number somthum pariat na chang li chang sari kan en chuan leilung nga chan ka phum lai khan khoya ngei om I ria thiam chon soiro atia asoi thazela chang saria war par arsi te an zai khoma pathian fa te zong an aw lai khan tiani leilung nga chan pathian a phum lai hian war par arsi zai khom tham pathian fa te zong aw dur thaman omani ti hi chianga war par arsi zai khom te chu van mi soina ni mayanga pathian fa te zong aw thaman omani pathian kianga hian pathian hi amal om love pathian in ama pathian pui hne na asoi ni lovin van mi te hne na mi hring asiam tur thu hi soin chung ho soi kep chuan kan an puin keimah ni angin ti tong kam hi mangani ti kan chian nga ya tin lo te pakhat na bung som ni pani chang som pakua chuan lalpa chu alal thut thlenga thu ka hmu a vana mi pui ho zong ading lam le avei lam ading te nen ti kan hmu boka hei lalpa chu alal thut thlenga a thu a vana mi pui ho kha ading lam le avei lama an om teu mai ni ti hi he thua tong po hian chiang takin kan thria chu tiang ania wang chuan kha Bible om sa kha apom du mielo lo wangin thu kha abel angai ta ni athu bel chu enge vantir kaute anga siam kan ni lo reng vantir kaute siam po kan ni lawa vantir kaute anga siam kan ni ti hi we are not created in the image of angel chu Bible om mielo om lo kha aron telangai ta ni pathian chu pakhat chau ani chunga kan an puin keimah ni angin ti tong kam aman san hi chu akiang vela van mi te soi ke pinan mang thina asiam na taka ti chon pathian chon ama an puin mi hring chu asiam ta ama an pui nge inani asiam ni atimol chu thum khat pathian chon ama an puin thum khat mi hring asiam ani chu pa fa pa le tharau thiang hlim 3 person na om khan mi hringa hianin body soul and spirit pakhat ni si ma se pathum ni si kha pathum kha mi hring pakhat ani chu ama image min siam ani vantir ko te siam kan ni lawa vantir ko te image siam po kan ni hek lo mot mai ni minung pathum in thurwal angai tlat
tu te soina chuan pathian a oma kianga afapa om boka minung sangan ni a pathian hian afapa hne na thu ape a afapa mangin thila siamani an ti thina ni anti hanti ai ka chon bible a omem ti kha poi mo zo ka ni johan no bung khatna chon atirin thu om thu chu pathian hne na om thu chu pathian ani engkim ama kaltlanga siam ani ati all thing was made through him ama kaltlanga siam ani ati a hne na om ti po kan soi ni lo bible soi ni pa dinglama thu ti po hi kan soi ani lawa kan soi ai ma chon bible la soi em ti kha a poi mo zo siam tu pathian om mi chutian ni chuan om love markia bung ni chang so ma chuan kan va in pahun kan ni lovem ni pathian pakhat siam po kan ni lovem ni ti kan mu a min siam tu pathian chu pakhat chau ani zia hi chiang khop mai tin isaya bung somli pali chang som ni pali a chuan lalpa nangma ni tlan tu chula tanga nangma ni din chuak tu chan heti hi na ti ke hi lalpa thil zong zong siam tu ma ni chawa van kai phar tu leiti zau tu chu kani tunge ka hne na om azia khan en chiang taila lalpa ti kha horop pui ve ka lalpa kha hebrai bible a chuan jehovah ti ani jehovah nangma ni tlan tu chula tanga nangma ni din tu chan heti na ti ke hi jehovah thil zong zong siam tu ma ni chawa van kai phar tu atian hi ma ni chau leiti zau tu chu kani tunge ka hne na om jehovah khan ama lo pathian dang ma ni chawa van kai phar ve thei leiti zau ve theian om lo zia soinan zo na angin uartkin tunge ka hne na om ti zo na kha pe a an hne na pathian dang tho ma ni chawa van kai phar ve theian om lo zia soinani pathian pakhat ani zia kha aron soi chia mata khanin pathian pakhat ani ti hi kan ringa ma se he pakhat hi plurality ti hi biblical ani kan pho chop ni loin bible omani kha pathian pakhat plural khan asiam ani ti hi kan ring ve kani chuan pathian in mi hringa siam dona kan an puin keimah ni angin ti tongkam a man hi a pathian pui dang hne na awa soina ni lovin a kiang vela van mi te huwa pa soina ni ati kha kan sian ngai ni tin genesis bung tum chang som ni pahnia hian tin lalpa pathian chon ngai te mi hring chu achia le a tha hria in keimah ni ang alo ni ta ti kha kan zu mule ta a hey pathian in keimah ni ang alo ni ta atia lom an ti a amar chu hian ngai tu ta ila genesis bung ka chang som ni pasari khan pathian in ama an pui ngai in mi hringa siam ti kan zir to a ama an puya siam chu evi le adama te khan ni adama khan ta adaman achia athashina thingra lova e abo chia taka khan pathian ang ta a no chuak leng mo a an puya siam kha pathian an anawang no chuak ang mo a theilo chuwa jan hela hi zir chian deuh nga ya oma sap tonga tong hena chiang ang reng khop maya ti hian han share ta ila and the lord god said behold the man is become as one of us to know good and evil king james version ti hian kan hua mi zo tong kan da don chuan mi hring chu achia atha hria in kan zinga mi pakhat ang hi alo ni ta ti tur ni ta ni chu ti ni chuan kan zinga mi pakhat ang alo ni ta ti a an tak lal pa ngai dam thei si lo chu setan ani tlatani kan zinga mi pakhat ang ti kha pathian a minung pathum an oma minung pathum zinga mi pakhat ang ta ti na lam ni lovin pathian kiang om ve thin setan lucifer var par ro pui lut tuk akha azuk soina ani akan zinga mi pakhat ang hi lo ni ta ti a setan chulal pala ka hel ani awangin chu hel la chu adam atin an nei ve ta ka wangin setan alo ang ta e ti in lal pan chuak zo kani oh kha english kha aron latakna english a soidan kha a he thiam le si lawa image ati to lo ta khanin as one of us ati as ani to mizo bible a chun image ti le likeness ti le as ti kha ang ti na let ve ka chu ani boy na chi po hi ni kata khanin pathian ang maya ma nia ro in real shan ve na sarkar shan lo nei ve na kha lo in real war shan ve na kha pathian ma mo to lo zonga pathian independent ani ang che kan mi hring po pathian ma mo lo zonga a chiale a tha ma nia a shan pa lo hriat ve a ma nia lo in real bol ve na chu tiang anga pathian an na chu ni one of us ti hi kan zinga pakhat ti na ani vek lo english a henin english chu ke ai thiam zonga a riang man become as one of us ati kha one of us ti chu kan zinga mi ti na po ani a kan zinga mi pakhat ti po ani pe ve ni chu wang chon zinga pakhat ti na kher kha ani lo image an na le likeness an na le as pathian an na hi a riat rang hi a tul tak zet ani chu wang chon pathian tong kama keimah ni anga lo ni ta ti hi pathian ve tho midang ang ta ti na lam ni lovin
pathian kiang alo om ve thin var par van tir ko chung nung kan ti zinga mi lucifer a an tak zia soinania an rin danang hian minung pathum in tluk tlang hi om tak tak ta se chumi zinga pakhat cho angani chon mi hring hian tu ber nge an ti po hi ngai tu thamania chuwang chuan heng thil te hi riat chian angai hle ani ti kha ni le ta sela Genesis bung som pakat chang sari chang ria ta chuan ho u izuk kalang u khai trong anin riat ton theilo nan khuda khun an trong izuk ti ran sakang u ati hi pai pathian trong kam thowani ho u izuk kalang u ti hi hey minung pakhat malngok lo deuh chu ni pathian inama pathian puin hena soyani ti khan rin dan alo ni le ta ma se chang riat kan zuk chiar thlen chon chu ti chon lalpan an ni ho chu ta tang chon leizong zonga chon ati dar ta ti le maya ho u izuk kalang u ti trong kam kha lalpan ama pathian ve thau midang hena asoi nilovin akianga van mi te huwa pa asoi video tir lampang kalau soi to angkan bible in ho u ati takna izuk kalang u ati takna a bible hian ati tak tak lo ati ve mei mei ani hei hi bible soi tum tak tak ani lo ti zong khan aron explain le chanta ni heta po hian soyani a an tonga zuk ti khan sakna chon lalpan an ni ho chu ta tang chon leizong zonga chon ati dar ta a ti dar ta a an ti dar ta a ti ni lo hi ati dar ta single ani singular ania chuwang chon plural la omboka singular omboka bible na soi ve ve a adu lo zawk kha apaya adu zawk kha apom mai ni trinitarian chuanin apanin kan pom ve ve singular ani boka plural ani bok ti biblical ania bible om sani kan pom du lo zawk paya du zawk pom kha kan ti ve lo ani ati dar ta ti ni hi chuwang chuan ho u izuk kalang u an tong en hriat ton tlo nan izuk ti ran sakang u ti hi hoi hom na thila a thil ti turilal pan van mi te khil ve mai ni azuk ti na tak taka chuan pathian chu pakhatani zia kha en chu pakhatani zia kha alo lang le thi ni tin Genesis bung som pariat chang khat chang nia hian ti hian kan hmu a Abraham chun chun ni lum lai taka puan in kong kabula thut lain lalpa chu mamre sa so kiang ate chun a hnen aron in lara tina handa ka ena ngai te azon loka chon mi pathum an loading renga tiani khata lalpa Abraham nen aron in lar kha horop pui ve kalalpa kha kan soi to ong khan Hebrai Bible chon Jehovah tiani Abraham nen aron in lar lalpa chu Jehovah ani chu Abraham nen en khan mi pathum mu tasia hey lalpa aron in lara Abraham mi pathum mu lo ti kha pakhat malngok lo dewani nge ti an rin na chan pakhat ani le boka amar chu kan hiat ding heta adam ti hi anthropos ti nan thumuna anthropos ti chu person english a person kan ti nen khanin ain thumuna ni pathian pakhata person pathum om kan ti nen ain thumuna ni ding tur chu lalpa Jehovah chu pakhat chu omani ti Deuteronomy bung ruk chang li le marka bung som patni chang som ni le pariata kan mu to a kha pathian pakhat chau kha plural ani ye khat plural ani ti hi biblical ani bible om sa ni chu pathian pakhat chau lalpa Jehovah pakhat chau chu Abraham hen aron in lara Abraham an enami pathum a mu te zinga patni hi chu lalpa ve tho pathian dang ni lovin vantir kowan ni chumi chu kan proof thayang Genesis bung som pariat chang som parup kan zuk siar khen chuan mi te chu ta chu an thowa Sodom kholam chu an ena engtia Abraham an ma ni thla turina kalve atia tu tenge kal chang som ni pahnia mi te chu ta chu an hoya Sodom kholaman panta a Sodom kholam panan ommi pathum zinga Abraham ero chalal pa ma a alading reng kha anera ron in lar Jehovah lalpa ka Abraham ma aladin reng lain vantir ko pan in Sodom kholaman pan khalaya mizo bible in a vantir kau tia asoi chia kha Hebrai Bible chuanin malach ti ni malach ti chu thu cha keng tu ti na ni khami te kha anga tinge mi pathuman ni lai khan malach ati lo thu cha keng tu ti lo an pathuman om lai khan thu cha ngen kenang pakhata om lo chia khan pahni khan pakhat thu cha an kenga chu ta chun thu cha keng tu tin Bible na ran soi le chatani pathian thu cha keng thei do na mi ti la han ngai to chun Bible en lo ma ni hring hriat na han ngai to chunin ni thei om takani ma se ka ngai dan le ka du dan ai khan Bible na asoi kha poimo zawk sia Genesis a tam takan muwa Moses ne na thu cha keng tu chu aron kala I thla tu te pathian kan ni alo ti chu tiang chi chuan Jacob ne na po chu thu cha keng tu chu aron kala chu thu cha keng tu chu nge soi I thla tu te pathian kan ni aron ti le ni
then khat Bible chang da kher lo chun oi du lo te hin om ve the chu wang chun kan da kher nge Exodus bung thum chang ni tanga chang ruwa khanin kha malak lalpa thu cha keng tu kha ane na lo kala pathian kani I tha tu te pathian kani aron ti chatani chuan Genesis bung som thum pa chang som pathuma bo khanin lalpa thu cha keng tu malak kha aron kala pathian kani aron ti ve le ani bo khan hei hi mi hring tak sapu a maripum ho aron kalma mi de ne maripum ho a tuthlung thara aron kal nuwa po isun chuti thau thau chuna la soi keimain engma khati theilo ti te pa hne na tanga ka don chau lo chu engma ka soi theilo keimain engma ka soi ngai lo ti te khan a thu cha keng tu ani ji kha aron la proof zel ani isuin pathian pakhat ni na in tluklang si anni chun engtinge pakhat message chu pakhatin engtinge aken thei ti khai ngai tu mai the ipom theilo ani mai theya ipom theile theilo kha apoi mo lawa thudik aniem Bible a omem ti kha poi mo zawk ni pathian anni na chuan the essence of God akan anin angtlang vek eng ange an lo kan ti chuan in terms of roles ain ang lo ni nang le puzoram thanga hi mi hring in ni na khan essence ain ang hlu zawk le chak zawk le tha zawk engma om lo sang zawk om lo ma se in role a khanin ang talawa in thil ti le in na thoin ang thailawa chu tiang chuan pa le fa pa le tharau thiang hlim hi pathian ni na essence ain anga role sain ang lawani achian na chu Genesis bung som pakwa chang khata tin van tir ko pahni chu tlai lama Sodom khuwa chu an zuk thlenga atiani hi chu ban chuan Abraham ne lalpa aron in lara Abraham mi pathum a mu te kha pakhat chu lalpa malngok akha ani a pahni chu van tir ko te anni lalpa kianga hian van tir o pahni anon tel ve ani ti hi achiang ema ane naron in lar lalpa Jehovah ro kha chu pakhat chuwani ti kha kan kheturani kha thu cha keng tu kha mizo tongina mizo Bible ina vantir kau adi kha heparaya malak thu cha keng tu ti na nia kha thu cha keng tu khan mun tam taka Bible a pathian kani ti na soyani Mikael ate Gabriel ate pathian in thu cha aken ti reng in pathian kani an ti ngai lo nang tha tu nang ma tha tu te pathian kani an ti ngai lo an mingan soi mai nima sela he thu cha keng tu ve hi chuanin pathian kani ti na soyani chu ama Bible ve khian aron confirm le a Genesis bung som pakwa chang som ni pali khan then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone fire from the Lord out of heavens heta Yehovah pakhat om to a vana Jehovah om le chumi chuanin Sodom le Gomorrah khan mei le kat an sur tir ti kha Angelina surtir ti kha omlo Jehovah nge yani surtir tu kha le tang le vana Jehovah le Jehovah khan an surtir ani ti kha Bible ron confirm chumi chuti chiang le turin pathian tong kam nge pathian soi nge amos bungli chang som pakata omle ne pathian tong kam hi chu tu mai an hial ngam karing lawa pathian pola hial ngam kha chu ka he to lo le amos bungli chang som pakata khan Sodom le Gomorrah khuwa chu pathian in ati chim lai angin asoi tu hi pathian ani pathian in ati chim lai angin injinga mi then khat ka ti chimang thingkang ud lak chu angan ni chu ti po in ka hne na in lo kir lo lalpa thu chuak chuan ati chu pathian chon he tiang hen thuwa chu a Sodom le Gomorrah ka ti chiat ang khan ti talo khan Sodom le Gomorrah pathian in ati chiat ang khan kan he na tu mai lo kir si lo ati kei po in ka ti chheveang chu in jingami ati achan chu inga tinge Sodom le Gomorrah ti chatu kha pathian nge ania kha pathian ang bok khan ani po in ti chiat theina power thu thei na anei ve ti na ni chu tunge asoi tu chu tunge asoi tu kha pathian ani a noi ber khain la said the Lord lalpa pathian chuan ati ti na soi nga tani chu di lai chon Genesis bung som pakwa chang som ni pathum chang som ni panga hian ti hian kan mule a lota chuan zoar khuwa chu a thlen chuan le chunga chuan ni lo chuak to a ten lalpa chuan Sodom le Gomorrah khu chunga chuan vana lalpa hena tang chuan kad le mei asur tira ti kan moni heta hian aziak ka hian en chiang ta ila lalpa chuan ti hi Jehovah chuan ti tur ni ta a Sodom le Gomorrah khu chunga chuan vana lalpa hne na tangin mele ka ta sur tir
lalpa Jehovah chuan vana Jehovah ne na tangin mele ka ta sur tiran tia hey Jehovah pahni omalom ti khani le ta ni heng te phei chu pompui le the do nem ni pathian chu pakhat chu Jehovah chuan vana Jehovah ne na tangin ti kha pho chopani lo Bible om nge ania ma se apom thei lo awangin pom thei ani do nami kha ati tlat ani tu na kha apom thei tlat lo chun Bible hian hetiang hen soi ma se Bible soi tum tak tak ani lo Bible hian hetiang hen asoi tak tak lo ati ve mei mei ani Bible hian ati tak tak lo ti zong khanin aron explain le chanani asoi tum tak tak ani lawa asoi tum zawk chu he ni Bible ziak tu a hen ka khezok ti in chal na khani chu he hi a ziak tu te a hen ka khezok a ziak tu te hen an ziak solani ti na ang tlukani sawa ti la ya Jehovah pahni lorin kat mai kha chu aboi thak dewang Deuteronomy bungruk chang lia o Israel mi te ngai te ulalpa kan pathian chau chu lalpa Jehovah pakhat chau ani ti la ya Jehovah pahnin lo ti chu Bible kal na salutuka mo mase heta hian lal Bible le Bible kha akal tira Bible le Bible in kal neloin Bible le arin dan kha ain kal zokani chu Bible ina asoi anga pom mai hi kan tan chun a him thak ber kha pathian pakhat chau kha plural ani Jehovah pakhat chau kha plural ani ti hi pom mai turani Bible angin pa chuan wa nalalpa ne na mi ti hi om je chu hetiang he ni kan khia tang tur chu pathian chu thara wani ti hian ni top maya zona bungli chang somni palia pathian chu thara wani ti ani Jeremiah bung somni pathum chang somni le palia po lele wana hian ka khatani lom ni ati maya pathian khan lele wana khat mu mai om lo na lai reng nei lo chu kan pathian ani chumi lele wana khat tlat mai chu thara wani boka taksa nei lo mu the ni lo mase Abraham ne na mu thei tura in lara tul sia wangin mu thei lo pathian thara wa kha mi hring tak sapu in Abraham ma aron in lar ani pathian ron in lar na zong khaminung ranga kan ngai zel don te phei chuan aboi thlakang a sinai tlanga po mei khu te ron in lara to tro te ron ri a lir te lo ngi nga pathian ron in lar na ve kani minung rang ve kan ni em ti la ni love pathian pakhat ron in lar na ni kan ti ni chu tiang chu Abraham ne na tak sapu ron in lar lok na hi Bible zir na tong ko pesan thiau fani anti a mi hring te mi ta mu thei tura pathian ron in lar lok na ani aron in lar ma a tharau akha kha tharau ve ka kha mi hring tak sapu in Abraham mu thei turin aron in lar lok mai ani chu mi soinan chuan lalpa chuan wana lalpa ne na mi Sodom le Gomorrah ko chunga mele ka ta surtir ti tong kam hi azuk mang ani a kha thiau feni ani ati thiau feni kha pathian ani pathian thiau feni chu pathian ani pathian avatar ani lo avatar le thiau feni in an lo na chu tuna games kan khela game chunga mi character keimah ni tak tak kan ni lo keimah ni tak tak chu pona kan oma game chunga mi kan character kha kan avatar ani ma sela thiau feni ve thung chu kha pathian kha thiau feni anga ron lan kha pathian tak tak ani thutlung thara God is manifested in the flesh ti kha pathian thiau feni ani kha thiau feni kha pathian tak tak ani si lo chuanin Isu kha pathian ani lo tia soyangai a avatar mai chau ani a ama tak chu mun danga oma he chu ama ani lo a kor chau ani ti zong khana ron kalta ni Isu pathian ni lo a chuana kha aron ni ta ni